matai ke eiki, ko tali loto fia e tō taha ko tō ape, o ke mea mai ke polokalama e GPG Global Ministry I he whiawhiko ni. Ki mua ke kamata e mau polokalama o ko kole pe ki a pulu, ke mataele ke ne kātaki o tataki a ki tau tolu halotu he whiawhiko ni. Toloto, tamai mau whawhitai atu ki wā whiona. Ko hi koe ki whamari koe no ke hanga whakoloa ki mau tolu, ke mau hau ai pe I he whiawhiko ni, ke whai ai pe ha tātara noa, ke konga mahu inga mau whanonga I ngai ako ni. Ka ki mua ke mau kamata ki pōkalama I whiawhiko ni o mau kore, tuk mai mua lau maria o a whiona ke nofo ia I he ki whiohi, a manaka ke mau whakahoko I ako ni po mga whafoke ngai lang pa mga Gloria ko to ape ke lang ia pe ho a whiona. I wafa sisu kalaiska ko mau whakamui. Amen. Amen. Ko kole pe ka ui meilangi pe a momosleka, ke na kātaki mua o tā mata o ki hiwa, I he whiawhiko ni ke kamata akia e tau ngāwe. If I
ko talelei ai taha kotoa pē ki e mau ki pē nolo ko eni o amanake whai ko ni. Pea ko iheni i he whiafu ko ni, pea mo mataele pulu tu laktau, pe he whoka musian fisi pe au, pea mo au ko linta tu laktau au, ke whai ha mau ki tala noa, ke ngahi i siu whekau aki pea mo kuonga whaka osi. Ai au kou tui o mahu inga au pito ke tau ilo ki ai. Pea i he eku wakai, o ku lahi e ngahi whetae mahino aki he ngahi kaukalisiane toko lahi mamani, pea ki ai ai mawae ua e kaukalisiane, i he mea koe ni koe kuonga whaka osi, koe uhi he ki ai e konga o ngau tui ki ngau tolu, e uraki whai e puna kakia, mau hake e kaukalisiane ia, pea tok hoko atu ai kuonga koe ni o whakamamahi. Ai au tui ai kaukalisiane koe ni, he keike nau toi i mamani nau tolia i he taimi koni o whakamamahi, ko ngā he o sihanga he o tuaia o mau haki nau tolu. Pea ki ai lewa ai konga o kaukalisiane o nau pehe, e pau ke kau pe ai kaukalisiane ia i he kuonga o whakamamahi. Te tau kou fru katoa ai kuonga o whakamamahi, pe toki hau ko ngā loto ai a eiki o mau haki hono kakai, pe iai ani iho nau tui, e kou fru pe e kaukalisiane ia o au ki ngata anga koe o whakamamahi pe toki hau lewa ai eiki a sisu ko ne hau anga wā ia, he, o pule ia whakataha mono kakai i mamani. Pa koutou ko mea ia hange ko uku whekihi aki ai pa whelau aki ai a kaukalisiane whekau aki pia mo kuonga wha osi. Pea ko ia o kou tui o mahu inga ke ia e tau ki tala noa ke i he whiaf ko ni ko hike mahino ko hae ai mea ko o tau tui ki ai o whatatau pia mo lau ko e wholofola. Ko ia ai he whiaf ko ni o kou kole pe ke a mosiana, ko whaamu pe ke ura kamata mea te ia, ko hae ne tui ki e fwoi i siu ko ni o whakatatau ki he lau e wholofola. Malo. Ko kore pe ke u whangatu e ngā tala whakatapu ko toa pe ko osiono whawhai atu me ministry ko e ni. Ka e ata mua ka te au ke whai atu hau ki wahe wahe. I he whainga maari e koe ni ko tuku mai ai. Ke ukau atu i he pēnolo ko e ni. Pea o ko whakaamu pe ngai aho ko ni ko mo one mea u tau whihanga ngai mo ia. I ngai aho koe ni o i kuonga whaka o si. Pea o ko ilo e au ka ngahi mea o ku hoko i kuonga ko e ni mo ngahi aho ko e ni. Ko ka mata pe ia pe ko loto ngā mai pe ko ka mata anga e ni o tribulation pe ko e kuonga koe o i whakamamahi o kurea ki ai ai wholofola. Pea hange koe ni ku mea mai ki ai e tokotahu ni tataki koe ni mea koe ni, e mau ki pōta anoa koe ni. Koe hā e ku whakakau, ke whekihi aki koe ni, e ulaki mau hake kakai ai e kipe koe ne kakai whiri, pea toki whai e whakamamahi ia mo e hau koe e whie kalaisi mo e no. Ka ia te au, koe ulaki lea pe he wholofola, koe ulaki whakamatala pe a sisu. Koe ne whakamatala ai ke he kuonga ko e ni. O pe mai he eiki, i he wahe ua wha, vesi ua ua ke a ki tau tolu. Pea kane tae oua, ai whakanou ai taimi ko ia. Pe he, e au hai kakano kotoa pe. Kai te ria ai kakai whiri, e whakanou ai taimi ko ia. Koe uhinga mai ki he taimi koe o e whakamamahi. Ai ni koe e hawai whie kalaisi o pule i he mamani ko e ni o ku tau kei i ai pe mo ki tau tolu ai. Pea ko ene lea e ka ki tau tolu, ka ne i kai ke whakanou, ai a koe o tuate ne whakanou, koe hui koe ne ofa he ne kakai whiri, ka ne tae oua ia, e au hai kakano ko toa pe ia. I he taimi whakamamahi, pea ko au ko e kutui, te tau i nasi ai, pe koe vai ua o e lolotonga lere kuonga ko ia,
he pehe e he wholofola koe taku e fitu. E rea whakamamahi. Kai pehe koe vahe ua. Koe taku e tolu mo e konga. I eni ai he fo i taimi ko ia. Koe whakau kau na haku ai e ki ke mau hake rewa hono kakai e taimi ko ia. Pea koe hanga ia e kutui koe ke wholofola. He i kai, maoni o ofa e o tuaia ia ki tau tolu. Koe ui he kohono kakai. Ka aku o pau ko lea si suhe e ne wholofola. Pea hoko mai ai hawa a sione i he ene lea whakaha, he tohi whakaha, lea ke he ngahi siasi. Sa se fitu koe o e sia maina. O kune lea mai ai, koe siasi ko si mana, o ku asia ene pehe, ke owa te mou mana wahe ki he mea o kuene ke whai ki a te i moutoro. He te mou fou he ngahi mamahi a o li ki moutoro ke he ngahi piriso ne, ka o ka pau te mou piki tai ki a te au o au he ngata anga. Te mou mau e pare mo kalauni. O mo ui. Pea kou tui ki ai e iai ho tau i nasi kau karistiane he fou he mamahi ko eni. Kua pau ke ne hao avi ki tau tolu. Ka koe taimene o tuku mai whainga maarie ka ki tau tolu. Ke tau sivi i e tau tui mo ho tau ngahi vai vai a ngahi ngai ako eni. O hange koe ne rea pe ana ke sias ko sa tisi. O mou hingoa koe mo ui, ka o mou mate pe. Pea oku te eki ai ke uilo ha mou ngā ue ko kakato i hoku ao. Kore ai asi isu hene evaluate hono ngahi siasi. Ko toi ko taimien ko tuku mai he eki ka tau tolu. Ke tau whakasio sio lelei ka tau tau kau karistian. Ngai ako oku iai peho tau ngahi vai vai ang. Taimien e tau mate i te wai. Whakarelei ia ngahi mea ko ia. Pea ko pau ke tau ki i fō watu he whakamama. Ko sivi ia ki tau tolu. Ko he mani ko whanua ia, maa hawa ki alukaha ki efu ia. Ko pau ke tau whai ki he lelei taha tūku i ngata ki osi o singa, ki he tau nofo ki he eiki ngai ako ni fōwhai ngata ngai ako ni. Pea koe anga ia i sio, i wholofola ko ni. O kuiaha o tāna ki mai kia i mataele? Ia. Ko kore pe ke huwhanga ngahi tarawhatapo. No kotoa pe ko osono tā kua. Kau ngawe ake ki whangamari e ko ni ke whai haki tātara noa pe whekau akpa moe whehu i koe ni ko o mai ke tau sio ki ai. Ke anga koe ku savea aku moe anga e tui whakafoi tui aku o ku whate fito ai mea kotoa pe pia me anga e te whakauhinga i ai wholofola. Au gai whokia pia whate fito whokia e whahinga nihi ke anga e tōkunga kuna e whanonga mai ai nau moui, mai anga e nau belief pia nau tōru, whakai nau tōru ke wholofola. Kai tuku pe mua ke whai hau ki i whakamatala a koe ke anga koe ku whai whanonga mai pia moe wholofola a e ki. Koe taimi kotoa pe o ku lawai e wholofola e ki o ku hanga mau pe o tomu kore pe ke lau maari e ke ni hanga whakahino mai a ene wholofola. Pea kamata mai koe whanonga na ku kore ke e ki haku fo i wholofola i he wanoa i he ki konfere nisi na mau whanonga ki ai. Pea talo e ku lauha wholofola mo i kai pe ke fuu mahino ka te au ha wholofola whiunga ki siasi ko ia pe koe kakai ko ia. Pea aho whale pe he aha ke pongponge taha pea monoa ke mai he e ki ai wholofola koe whekau ku pea mo sākala ia. Ai alu koe ai kakai ai o tua o pōpula ki Papilone. Pea o whiwhiri au pito ki he wholofola koe ni. Pea toki au mai koe ki he wanoa, toki mahino ka te au. E toi awe a kaiaha kakai o ku tuku pōpula pe nofo hai sia mo pōpula e nau moi koe moi kau karistiane. Pea ko sio mai koe ki he aha koe ni e kau ngā whanonga. O ku hange o ku alu atu ai tau whanonga ke au ki atu unga
ko kai ke to e tawataina ai kakai ai otua pea fai mai koe e whanonga mai wano wataha om he to om behe i ki ai folofola koe whekakpa mutani e la pea ki i lelere ai he folofola ko ia e malanga whaka wike pea aku ia i he ki potu ngā ue koe ni pea osi pe ai tohi a tani e la te omi behe e ki ai tohi koe ka iskeri ai hanga he e ki o ange ka iskeri ave e ki ai otoa a iskeri o sio ke ngai vi sone whekau ak pepa mo te mbare tapu ai otoa ai whenga ai kakai ai otoa toko lahi ke nauhanga o mai a ngahi mea whakarieria ki he te mbare tapu ai otoa paku tui i he tawhanonga atu i he kuanga koni ko mea ia hoko i he mamani koni pia whai atu e ku osi koe ai tohi koe ai skeri he malanga ai pia hanga lewa he otoa o mai ai tohi anoa. Ko hinga ku tata anoa pe he ke mausio ke hanga koe ai ngau e koe ai e ki a te au. Ke ilo ke hanga ngau e ki a te kimotolu. Kau hanga pe he e ki o mai a ngahi pot foro o whawhiunga mo whakatatau pe ke hanga e tau whanonga koe he tainimi. Pea ko mea e taha ko sio au ko lahi ai whito aki pa mo vaccine ko ni i he tuunga pe i he anga interpret ai toko taha ko toa pe ki he wholofola ai eki. Hange ko e mea nai lawe ki ai a mosi ana o gai e whaahinga o nau nofo e nau whakamama whanau tolu i he tohi koe a Paula ki Tesalonaika o pe he tokua ko pau ke raghanga e kio ave hono kakai pe toki hoko ai Tāwhika ka koe lau ia a Paula ka koe lau koe a Sisu i he tohi a Mātiu wahe ua wha o ko futokanga au pito ki ai he ko hono i ngā u hange koe o ku tōtonu ai lawe koe a Sisu ki he kuanga whaka au si o tōtonu ia pa moe hanga i tau whanonga koe he ngahi aho koe ni. Pea ko tui ko hinga ia ku nofo koe o pehe o ku kau au pita ai vaccine koe ni i ha mea o o me lele tatau ia pa mo tohi koe ni a Mātiu wahi ua wha. Pea i he tawhaki koe e tohi a whakaha o ku iai whoki ai lawe ai tohi whakaha ki hanga e tā e whika ono. Pea o nofo o siofi ai whorofora ko ia mo o whakatatau ia ki whenga experience koe na ku hau au mo ia. Ki mua pau toki hau koe o whakalele ki ministry koe ni. I he kuohiri na ku hoko au ia koe i he koe taha whaupolkalama i he computer. Pea o lava lewa o pakoe taha fui whehui na ku whakawhehui hoku loto whekau aki pea moe lau koe ai wholofola i he tohi whakaha whekau mai Tāwhika. O pehe e wholofola ko ia hei kai ke te lava hawhi whakatau aki. Pau sia koe ki hengai situation koe he tukunga koe ahoni. Ka kia te whaunga ia tene lava ta ofi ai whakatau aki. O ka pau e huka ai tōtaha ko toa pe ki interneti. Pau whatonga i a koe ni o ke te lawe whoki ai wholofola tene hanga o whai ai lahi moe si ai tumaria moe masiva ke nau hanga o take up ai ngahi mea koe te tautala noa kia he whiaf koe ni. Kawe anga ia e tui a aku o kou tui au ia ke ta wha koe ko pau ke whaua e karistiane ko toa pe ai ngahi whaingata a keke mo ngahi mamahi keke. Pea tok whai te riha i pe e kia pe ko whai taimi e hoko mai ai. Ko tui ko e ki pe une ilo ai mea ko toa pe. Ka koe anga ia e ku tui ko a aku i a koe ni. Whekau aki pa moe tala noa koe ke kuanga whakao si. Pea o whakatahoa mai ai ngahi mea kou om i he wholofola moe aho koe ni. E anga e tau whanonga.
Koe malo pulu. Aia ko kau fokia he mea oku pehe he kau kalisiane ko nau tui ko ke urakima uhake. O nau pehe nau tolu o whatatau ke lau koe a Tesalonaika. Ko taimi koe ha ele mai eiki e puna kaki ki taua whakataha mo ki nau tolu i ngahi ao ki he ata ke whakawhetau laki ki he eiki. Pea hili a te ta i he eiki mauai pe. He pau nau pehe lewa kono uhi ngā te tau puna kaki ki tau tolu ki he ao e raki tuu e kau mate ko he eiki. Pea hoko hake lewa ka kai ko e eiki o kei mo ui. Pea te tau puna kaki tau tolu ki he ao o whakawhetau laki ki he eiki. He pea unau whaunga e lewa i he eiki mauai pe. Te kota te tau alu lewa tau tomo eiki ki he wani. He o nofo ai pakai ke tau te kou fru tau tolu he taimi kone whakamamahi mamani. He ka i he kulau koe a whakaha, nai asi ai i a whakaha koe taimi koe ha ele a ngā ua mai ai a eiki ia. E hauia o pule mono kakai i mamani. Peka pau lewa o ku motui ki moua ia ki he mea whika ua. He, ko pau ke tau kou fru ki tau tolue i he whakamamahi ko ni ko uwhai. Aia lewa koe ha lewa ho o mo lau, ke lau kone wholofola koe ka Tesalonaika. Aia o ku mauhinga le moua, te tau puna hake pe koe ki he langi, pea tau te whoki mai mo eiki ki mamani, o tau rain mo ia, he foi tau kone ta hawhi ko lau. Koe haho mo mao ko ki ai. Ko whita i piki eiki ko hui koe. Pehu i koe o whai mai koe ni he toko taha koe ni. Pea ko whakamea pango i a pe e kau ngā whanonga mo koe koutua pe o mea mai ke ki polokalama koe ni. Ko hui ko au, koe ongo mea koe, ongo pea ako tohi tapu ia. Pea o kuna mao ki naho na ngahi whakailonga. Ka koe ku mai koe ni o kau ke vete atu e ngahi mea koe ni he wholofola. Ko whaam ke vrea whakataha pea wia moe. Moe toi a aisea ni mango fulu ves whaam e nima. Ko ato nai si hova, ko ne omi ki a te au a elelo e tamako. Ke ilo, a ngahi lea ke tokoni aki ki he kauongo sia. O kone whawhangu au ki he pongpongo toa pe. O kone we i hoputeri ngā ke whanongo hange a tamako. Ko ato nai si hova, ko ne whakaawa hoputeri ngā. Pena e kai te utala ngā ta a ki ai, ke whoki ki tua. Whawheta ki he eiki. Ko ha o tuku he hoa ko e ni i he wholofola ko e ni ke ukau atu mo au. He tala ngā i e vete ngahi mea ko ni ki he wholofola. O whina ngale o tua koe uia o tua ma tau tolu kaukaristiane i he ngahi aha ko e ni. Ta tau ai pepe na ke ako tohi tapu o toke tā mo e hafua ngahi mata i tohi. Ui ko e ato nai si hova. O ne atu ki ati koe e lelo i tama ako. Whawheta ki he eiki. Koe ngalau maari e maani o ni e ngāwe i a koe ke whakauhi ngai ni wholofola. Pea koe i a koe haa tuku he vesi koe i ahe aha koe ni ke ukau ngā kau mo e ongo mea koe ni. Pea koe mo oni e rea koe ni a paula ia i a Tesalonaika. Whawheta ki he eiki. Ka koe tuhu me a paula ia ke second coming i koe ai o asisu. O kai ke toi hau tu o tonu tu o whasi su ia. Ko ene po i hau, aini pe koe o lea ki ai tohi whakaha koe a sione. Whawheta. Kana e pe he e paula, whawheta ki e eiki, kau talatu ka moutoha misteri. He kai te tau mohe ko toa pe, ka ko pau ke tau a i he iwi, ai talupite whakamui. Whawheta ki e eiki. Koe mea ia koe te tau hoko koe ki ai. Ko ene uhinga pe ana ke he mea ko rea ki ai tohi whakaha a sione. Pe ko whei ana ua nai uluaki whatu koe na mea he lau maari e koe hau a sione mo i tohi whakaha pe koe lea koe a paula he ne ngā ue koe ke kau sentaire o rea ai ke siasi ko eni. Whawhetai ki he ei ki he hoa ko eni. Ka te tau punakaki. Koe hui koe kuonga whaka o si
Pia mo taimi ko ni ke tau whakakato e mea koe ure a koe ki asione he tohi whakaha. Taimi ko e ha ua sisu ke pick up koe e ne kakai. Pe ku tau whau he whakamamahi he taimi ko ia, o hange ko ia ure a pekia e tohi koe asione e tohi whakaha. Pe o ku tau ka ko au ko e kutui ka ukaristiane. I he wholofola. Kua pau ke tau whau he ngahi whaingata. Pe au ki he osi koe wa ai hala taimi whaingata e tau e fitu. Pe ku awi ki tau tolu wifi in he mitolo e taimi ko ia. Ka kua pau ke tau inasi i he ngahi mamahi. Pa koe mena e rea koe ki a paula i he tohi koe ke timote. Koe mea ia ko mo ua ai he ngahi mamahini. Ka oku ou tari fia pe. Koe ui he ko ilo pe toko taha koe o ko tui koe ki ai. Ko osi ave e ku mea ki ai. Ke ne whaia e ia hono toka ngā i. O aku ki he aho koe. Aho whe. Aho koe e toi haua ka lai sisu. Koe mea ia o tau whai koe he ngahi aho koe ni. Te tau whau he ngahi mamahi. I loe mea koe no tau hoka tau toi he ngahi aho koe ni. Whakataputapui ma ngahi mea kehe. Koe whenga i a whiri mo i te volo. Ke ne pule i ki tau tō kotoa pē mamani ki tiu ki hau koe whika laisi. Tau alo pure anga taha pe, pa anga taha pe, me a kātoa. Koe hui ke tau whakaango pe ke here o koe whika laisi anea. Tau whau kātoa, e toi ala tui e toi loloto atui. Ai mea konu tau whiangangai muengai a koe ni. Mea koe mea ko pau ia ke tau tāri. Whawheta i peki he eki. Ko tui ko ua koe tāri ke tō taha koe ni o whehui mai. Koe lea a paula, koe ne lea pe ana ia, ke fo i hau koe a sisu koe ne hau. Koe hau i a sisu o hui pe koe second coming. Te ke usi au koe ai hau tu o tolu, hau tu o wha. Never ever. Koe ne hau koe ia o kuhinga koe ki a paula. Koe misteri, ke tau ilo kau karistiane. O pau, tau mohe, tau mate, kau ko pau ke whakaaki tau tolu. He iwi koe tau pite whakamui. Pea tau puna hake ki he ata. Hallelujah for whetaki eki. O tui o taia. Malo mosi, pulu, mataele, kia hao toi tāna ki mai. Kai ai meha ki tāna kia te au ia o koe ki te no wha toi whekumi pe toi haere anga tolu mai ai, te anga wha mai ai eki. Koe mea pe ko whaamu ke koe haere anga ua mai koe eki. Koe whaamu ke ukau he haere koe. Amen. Pea toki whaiteri hai pe eki hane tō hawa nei. Ka koe mea mahinga pe ka tau ke ukau he lau. Ka koe ki te whito e ku fu tokanga au bito ki he ngahi mea hoko ngahi aho koe ni koe mea ia o ku fu tokanga au ki ai ka ngā whanau. Ia malo ngongoa. Ko tui pe koe kai ke tau toi lava o mea ko ngā taktatu pe a kau kalisia ne ki he mea au tui ki ai. O whate whito pe ia ki he te hanga o interpret a wholofola. Pea kou tui koe fo i siu ia koe ni e kei whai pe a division i ai. He ko ngā koe taha kotoa o kehe pe a anga ine interpret ia e wholofola. Ka kou tui koe mea mau inga pe koe neongo koe hā e tau tui, whakafoi tui a tau tolu, pe urak whai e mau hake, pe pau ke kau whakatahe kau kalisia ne ia he whakamamahi mamani. Ka kou tui koe foi mea mau inga koe ka te tau tolu, ke tau mateu teu. He lau pe ke wholofola, koe ke tau ilo e tau tolu e taimi e hoko mai eiki. Ka koe mea mau inga pe ka te tau tolu ia, i he kuonga koe ni, ke tau a mo leo, mo i tau wha mo ui wha lotu, o tau mateu teu, ko hi ko ne taimi pe koe hoko mai koe a eiki, ku tau os mateu teu ki ai. Pa kou tui koe mea ia koe, te tau tuu whakatahai e kau kalisia ne, neongo e tau movete vete, e tau ngai whakauhinga e wholofola, te tau tuu whakataha, i e tau mateu teu kotoa pe. He koe ke tau ilo tau te taimi hoko mai eiki.
kau kole peke tau hoko atu, ki ngai I siu koe ni, o ku whakaamu pia mataele ke tau move on ia ki ai, I siu koe ni koe o e huhu, I he kuonga whakaosi. Pia whatatau ke lau a Karen Kingston, koe tōtaha ni na ngā aue ki mua I he Pfizer, nā ne pehe o ngā aue aki he Pfizer, he nau vaccine ai mea koe graphene oxide nanotechnology. Pia nā ne pehe o ngā ngawe ai graphene oxide kono uhinga, he koe whihoko taki anga lele e nia ke mea koe uhila. It's a good conductor ia ke electricity. Pea I kai ke ngatai o kune lava ia o host ai magnetic field. Pea I si o lewa ke whaahinga teknolosia kono u whakahu koni ki e huhu ko ia. Aia o koutu ia koe whainga nia ka ke tau te whito ke motena. Ai koe whainga ia a Bill Gates, pea moe Microsoft, mo kau tama koe behind he mea koe ni, ke nauhanga o whainga ke koneki e tangata ke computer. Pe koe koneki e tangata ke artificial intelligence. Pea ku tala mai fok e whakaha wahe tolu, wahe tātolu, wahe stawhitu o ne tala mai. Pea ke oua na lava hataha ke whakatau mai, pe whakatau atu, o ka pau o ikai ia te ia ai whakailonga ko ia, aia ko hingoa o e manwhekai, pe koe whika hono hingoa. Aia ko ho tui mataele koe huhu koe ni, koe kamata ia, e tau e whainga ai Bill Gates, ma kau tangata ko ia, ke whakawhetau laki e tangata ke artificial intelligence. Pea ku ke tui koe huhu koe ni, koe pre-tax ia, he ke implant ai whahinga chips ia te tau tolu, koe māka ia. Koe hae anga ho tui koe ki he mea koe ni. Whawhetai ke hiki, ko kore pe ke whahaki whakamara ke ta whakoe ni. Kono mōni whuk nau, nai aifoke ke ukawa he kau huhu koe ni e korona. Ka koe anga koe ku whenga mo ui, ka iaha mea uku kai ki uwha ilo ki ai, uku tomua whaipe e ku ki lotu ke eiki, pe koha mea tonu en ke u kau ki ai pe i kai. Pea hau koe ke whai koe ku lesi sita koe he website koe ke te kau koe he kau huhu, na e whai pe ku lotu ke eiki, pau kore ke eiki. Eiki ko pau koho whina ngalo en, ke u kau ke he huhu koe ni, pea ke o mai hao lea mawahe a au ki a te au. Pea osi pe koe e ku lotu ko ia pea o whai lewa e ku kamata lewa ke o hanga lesi sta ia. Pea na hanga lewa seni mai ai email ia ke ku account kua ako. Pea kei ke te toka ngau ki ai, pa uongo ia he whiafko ia ko i whie mohea. Ta koe alo ia mohe, kai lea e kia hokoa, ke alo ngio sio ke he tawhaki koe ke email ko aku, o ki wakai ange ku email. Pea o wale pia ku mohe aku ko tuu ange ia, o ita mai ka te au, pe ko hanu hinga na ku lesi sita i pehe ia ku alo ahu, pau talangi ai. O tiki ko ala hu ko ku lesi sita pe a pe ta mai ho ko ona ke alo hu pe tal pe me ai e ku ho ha ho lo to pe ko ha no hinga he ko hiu ta mai he hoa ia ku kovi ai hu pe ha o fe kumi e lau e ka toke ta pe ai anga ko ai hu ko ni. Pero kamata lewa ke take interest a bit ai he nga ko tafa ki whaka computer a ko lava I loe pa te mahino ngofua nga te au. I tafa i loe koe ai tafa whaka computer. Pe au toki sio ai kawenga ngā ue koe ai kau manwhekai whekau akpa mo vaccine koe ni.
ai nau whenga ke nau hanga o huka e tangata ke tawhaki o interneti. Paka mea koe nau ku kamata ki u whakatotoro whikakupa mo mi ani pia ilo ai o kai ka venga ia ka utama koni. Neongo koe kena hanga na tolo tala mai i he media mo interneti ka osi mahino i pe e au i he ilo ke tawhaki whakakompiuta. O pate mo mahino i a tawhaki whakateknolosia o pau whi mau he pule a ngā ke nau ilo hanga he information whekakupa mo kita koe whai whonga pe ia o taha. Koe huka ki tau tolu ki he interneti. Hange koe ni wai toko lahe mo tolu mo ngawa ke Facebook a. Wako paute mo ngawa ke Facebook a pea mo whai hanga he ulunganga tae tau pea whi mau he kauporisi ke nau whakatotolo i koe. O koe ke whangata ai he kauporisi. He koni ngā, ko time ko ke ngawa ke Facebook a, o koe ai ho unique idea au. Ai ako o kuia ko IP address. Tēnā lape nā tolo tā ki Facebook a, o ilo i koe i he Facebook a, ake ai IP address. Pa tēnā whakatotolo i nā tolo IP address ko ia, ki ho api. Pa koe whakatuta mā ki a koe e te huka koe ki he interneti. Pea whilawe i koe pea mo e tohi whakaha, e ku mahino i koe ai ta whaka pea lava lewa ke ilo ai, koe whai whaunga pe i lo iai he pureanga, ai whi whakatau aki koe a kita pea mo e ngahi businessi, e ilo i pe he taimu te huka ai ki he interneti. Pea iai whuke whakamatala, ai toke tā koe ni ki he whaunga koe ni, e nau hanga ai ke huka e tangata ki he interneti, aki ai whahinga graphene oxide. Graphene oxide. Pea whakamatala he toke tā, o kui ai ki po kalama o ni hanga tutu uni i e sino. Pea keke whulawe au ki ahe koe kia, ko ha toke tā o paka Chinese. Ka koe, ta whaka teknolosia, o omi ai he toke tā, o te rau ngāwe ke whai teknolosia e ua. Koe whai teknolosia e taha, koe ni hanga huka e tangata ki he interneti. Ai au o ku whakalea e nau tolu koe Lucifer Race. Pea au whakatumutumu au pito i he whahingoa o nau whiri ke whakahingoa ake ai teknolosia koe ni. He ko hinga taha a Lucifer Race, koe whakawhiowhi peke a Lucifer. Pono moni, ko Lucifer i pe ia koe kau ngāwe a Lucifer. Ai Lucifer Race. Pea koe whatongia ai Lucifer Race, ko ne hanga o huka ai tangata ki he interneti. Pea koe ki fo i teknolosia e taha. Pea koe fo i teknolosia e taha, koe hydrogel. Koe hydrogel, o ku hangei hawhanki i ropati. Koe mea unau whaiho tau sino, ko ne hanga ia whetuku ngahi information ke o awea ka Lucifer Race, ke toki hanga Lucifer Race ia seni ke ta whake interneti. Pau gai pe a website ia, au gai pe a whetu ia ne alo save ia e mea ko ia, ngalo ia au e hingoa whetu ko ia, ka uos mau ia o ia mo whetu, i he cloud pe. Awe ia o tuku ia ki ai. Pea toki nofai ai whahinga koe, o ku nau pule i koe ai ta whako ia. O keke ui loa paka hai nau mea o ngawe ake ngahi information ko ia. Ka koe ta whako e Lucifer Race, o ku nofo ia i lalo beho tau kiri. Aiwa. Pa ku hangi haki fo i māma, koe mea o ne whai o ne hanga o. O ne hanga awe koe ai ngahi information ko ia ki he cloud. Pako mea peo whai kai tokanga. Io o malo o pulu. O kousi o hifo ke lau ka e wholofola. O asi ai koe maka ia koe ni, o ko hange e tui a koe literal mark. O ai i he ni mata o mata upea moe lae. Pa ko tui koe mea ia o kai ke tui ai toko lahi ia koe huhu koe ni, koe mark ia of the piece. Kona ngā funktio nau tolu ia koe huhu, koe liquid ia o huhu ia ki hoto
ni ma pe tatau pepe ko to mata u pe to he ma he ka oku ko hinga u fai ai ko tai tu ia to la he ko hu ia ko ni it's a liquid thing e ka ko me ko ko ke mahi no i ko he kakai he o ku ia teknolosia ia he ngai hu ko ni pa ko taimi ko hu ai a ko tau sino ka mata ene alu e fai to o ia he aia ko tui pulu ko mea ko ni ko maka ia of the piece pe ko pre-tax pe ia ke ngai mea e te nau toe whakahu e nau tolu ki mui o kawai mo mako e ni o e maka ko e manwhekai Iyo, ko whamu peke whamahino ate ngai mea ko ni i he tawhaki pe koe i logo e tawhaki whakakompiuta. Kia te au i hanga koe ku mahino i koe ai wholofola. Pe koe asi koe he wholofola o asi ai koe whakailonga o i manu whekai. Pe aku kia te au koe hinga whakailonga kia te au. Koe tauhanga mau pe i tau tolu o tā i misi ai manwhekai i ho taulai. Kia te au, when you expose yourself ki he teknolosia ai manwhekai. Ngai teknolosia ke. Pako kia te au ia koe tā ia i misi. O ka pau te lahi nofo ki he interneti, o pa te lahi nofo ki he televisione. Ko whakauhinga i pehei whakalau maari e au ia, ai uhinga koe wholofola. He koe ke o mai he wholofola ia, ai whakailonga. Kau o mai pe ia, koe whika ono. O mai pe ia koe ngai whakailonga. Ka koe whakaiku kotoa pe ki he hingoa e manwhekai, pe koe tā e whika ono. Kia te au, i he uhinga whakalau maari aku, o pau te hekai te taulahi nofo ki he wholofola ai iki, ka taulahi nofo ki he televisione, pe koe ngahi internet, pe koe ngahi Facebook, whakaaho kai ke tau nofo ki he wholofola. Pa koe mea he hoko, koe mea u whai he teknolosi ko ia, koe ne tāo mau pe ai ngahi whakailonga o i manu whekai. Umahinu ngai mo. Pako uhinga koe e whake nima toma tau kia te au koe uhinga whakalau maari ki ai. Koe taimi ko u wha tautou tai e ngahi whakailonga e manwhekai i hoto whoila e ake e te expose e ki taia e te moui ki ngahi mea koe mea koe nau whahātu. Pea ko mea lewa te tau whai, te tau koe nima toma tau kia te au, koe nima mālohi, koe nima u tau whai ake e ngāwe. Pe e whai lewa e tau ngahi ngāwe e tau tolu. O whakata tau ki he mea kou tau tā kia i tau tolu whakaaho. I he ngahi teknolosia. Pako ta whaki koe ki he tā koe ai whika ono. Kia te au o wanga peheni e mau hanga whau e polokalama. O se mau hanga whau e polokalama aki e rea whakapālangi. Pea mau awe lewa e mau tau ki he translator, koe polokalama e weta. Ko ngā ka lawa ke mahi noi e he computer ai mea koe o ku uhinga ke e mau whau polokalama. Pea koe computer, koe mea peku ilo he computer koe whanki mata i whika pe. Numbers. Digital numbers. Pea koe tui koe uhinga ia koe ai tā whika ono. O ku hange pe ha barcode. Pakapau e koe anga u whamatalai, koe ngahi barcode tia koe ia, o ke sio ki ai o ku mata i whika ke. Ka o ku alo pe ia whakaiku ki e whika ono. Pea koe mea koe tui ki ai koe kamata nia ai alo atu koe ki he tā whika. He koe tui mahalo, he koe ngaha o koe ki tua taha pe huhu. O ku mahalo tua tolu tua wha ai huhu ia. Mahalo koe hu tua tolu pi tua wha. Te tau ilo lele iai, ai uhinga koe, ai vaccine koe ni. He koe tui koe raki huhu ia, koe na hanga trial ia. He koe whaitoko na whakahuwa ki loto koe ke vaccine. O ku whakatu tā maki pe ia ke mui ia tangata. He koe mea ia, o ku te ia e whahinga ni u nau mate pe nau tolu ia he huhu raki.
pagi e whahinga te nau matno to le huho no ua. Ka koe mea koko o ko uhinga ka te au ai tāwhika, koe taimi pe ko huka i koe tangata ki he computer. Koe tāwhika ai. Interneti. Koe ilo koe iau. He kono ngā koe whonga pe te nau ilo ai koe, ai whi whakatau aki, ilo ai koe e te ngahi movement i kotoa pe, ilo ai koe e te mea au whai whakaaho, ilo ai pe nau topa nau te lava control, ai anga e tau whakakau, mo anga e tau ata mai. Pako mea kou mahino ka te au, koe tāwhika ai. Koe te ilo pu hate whonga ke. Te nau hanga ilo i ai e tau moui a tau tolu. Ka o lewa pe ko tau huka tau tolu ke interneti. Ai a koe ko mea ia koe na e whakamatala i mai he toke taha koe na hoku na ngau e tau lahi e ta whake vaccine. Kai he tū koe he taini miko lau koe e toko taha koe na ke lawe ke ai. Oku na hana tolo whakapuri ke ngahi mea koto. Pa na hana tolo whakahingoa ke he. He ngana o si ai pe a lawe ke ai Bill Gates. Oku ia ngahi trade secret. Ko ngahi trade secret, koe hinga a Bill Gates, o koe ngahi mea koe ke whakaasi mai ia. Ke ilo he tangata. Ka mahali toki whakaasi mai ia a mu. Toki huo tuko tolu tuko wha. Ka kono mo ni, oku lahi e kakai ko mate he hu. Ka koe ke hanga he o ngoia o mai e ngai whamatala ko ia. Ko hiko ha, ko hika lawa i nau fui kawe inga. He koe taha ia o ngahi mea o ko hoha ake a mamani, koe confident, koe nau vahe nau ngahi personal information pa mo mamani. And that is why o ko tui unau hanga keep quiet e ngahi mea koe ni. Te ria na tuhake kakai o whawhipaki na tō manau kawe. Nai pe iyo, mas. Iyo ko whakataki pe ka i ala taita whaamu pe koe tohi tapu. Ki e tau mea koe ki e vaccine. Maha ki whakaau whako e ni. Mana tu yo ko osi tohi pe ia i ngahi lea pia a si su ke ngahi whakailonga koe e kuonga whakaausi. E ia e ngahi maha ki whakaau wha. Pea ko e ku whakaukau koe ke maha ki whakaau ko e ni. O kai ke hanga he o tuaia o maha ki whakaauha ka ki tau tōru. Ke whakaauha ake kakai. Koe whoi maha ki whakaauha ko ni o ko wongoi, koe whoi maha pēa na e os whotu utu pēia, ke iai e whoi maha ki pē. Whoi vailasi pē he, mo e whoi whaito o koe ni koe huhu koe ni koe o whakamalohi i holo koe kakai ki ai. Koe ui he kui ai a ngahi asenita o mui pei tua i mui. Ia nea tolu koe o nau whai e mea ko e ni. Pea ko e ku ilo koe ni ki he mea koe ni kuonga whaka o si mo mahaki whaka auka ko e ni. O ko ilo pea koe mahaki pea koe ngā ue pea a setane. He ko setane o kone malawa kai tau te whito ke kuonga whaka o si koe ni he kone ilo ku lili osi e ne ngahi whonga. Ko hiku ne ilo ko me ingata hono taimi. Pea ne whai e ngahi mea koe ngahi whoko tu koe ni wao koe ki ai koe ki aku ki hako ene fie kalaisi. Koe ui, o ko wako au ia ila e taimi koe na e tō ai e fuu matangi he alu koe a kau wako ngā me he kau vai koe ki alu kau vai koe. Koe hui ka kui o lunga i he mo ngā si su, alu e osi ene whai koe whawhanga e toko whiha awhe, pea alu e mo ngā kumiwi, kai whika ne kau wako ke na umu atu ke kau vai koe, os ilo e whiri mo e te volo, o hutari me he a ko ngā kau. Ai tō taha koe uluisino ai koe te volo koe ne ngā koe koe e setane. Pea haure vai ai e fu matangi, koe matangi pene ai pe setane. Koe uhi ke me ngoto e kau ako, ko hipa os afio e sisu mea patoki, aluata sisu ia fuka e tahi ka nau tō. O ne heka ki waka o lo mia ngai. Oku lapa e whiri mo e te volo, kau karistiane ngahi aha ko e ni, o whai pe ia e ne whahinga mea. Pe au ke fumahat whakaauha koe ni. Koe fu vai lasi na ngahui e tangat, ngahui pe e si aina. Osko ia na ngahi ang koe ngahi vaccine koe ni koe o lea koe ki am a tō taha koe ni. Koe ngahi pe e nau tolu, pea oku ika koe omi mo one me aia koe whaito o mahaki ke mo ui kakai. Koe weapon set.
ke whakaauha ake kakai. He ku iai e nau mea nau tō, pihai mea nau tō, nau whotu ai mea koe. Ko hui koe kuonga whakaosi en, ke whai mo hoko ai pure anga taha koe a maamani. Ko hui ka hawhia kalaisi ke pure i maamani kato. Pea ko e ku tō ia ngai aho koe ni kau Karistian tau lau e tau wholofola ke mahino ka ki tau tōle mea au tau. Whau wai he ngahi aho whai ngā taha koe ni. Pea hono tari ke mea koe ni koe lea ia a pita, ulak pita. Vahe wha, des fitu, alui whai koe ne pehe mai. He kua panaki e ngata anga o e mea kotoa pe. Koia ke mō whakamau mau mua, pea mō moui whaalotu, pea mō whakawhaka ehi. Pea seno e mea, ke mō tauhi mau, ho mō whi o whaaki whakalotu. He koe o wha, ne ufi fuunga hala. Pea aua, te mō wafo i he vela aku hoko ki a teki mō tolu, i ho mō ahi i. O mō pehe ko ha mea aku hoko fo o watu noa peka ki mō tolu. Ka mō fie he mō kau he ngahi mamahi a kalaisi. Ko mea ia o ku hoko, o ku whina ngalo koe o tua ke tau tō wai kau Karistiane aha koe ni. Ka aku vela ngahi whaingata ngahi aha koe ni ka tau tolu. O te tau wofo ai, te koe ko ha hoko noa mea ki tau tolu. O ku hoko ia, ko tau kau ngā mamahi ia mo kalaisi, ko tohi e wholofola ai o tua. Ko pau, ke tau kau ngā mamahi mo kalaisi, ka tau kau ngā hake aki i mo ia. Ke tau fōko he ngahi mamahi. Pea koe mea koe no ku hoko koe he ngahi aha koe ni. O si lea, mo ni pere tō taha koe ni ne lea mai. Koe whai ia he whirimu te volo ke taha no i misia tau tōru. Ke whaka, ke he, ke ne hange koe u ne hanga whawhi ātungi ai. Ai rea koe e o tuaka tau tohe ne wholowholai a loma mai valu me sua valu mo i wahi ba. O ku ne pehe mai ka ki tau tōru. He koki nau tōru na ne toka mea i. Ko koia mo au Karistiane. Na ne toka tutu uni foki ke tau hokosi e i misi hono alo. Ko uhi ke ne ta o kete ki a te tau tōru kono whanga te hina toko la. Ko taimi au ngau e mai o tuaka tau tōru. Ko mau ho whamo ui mo whamo ui ke tā i miso kalaisi a taua ngai aha koni o e tā i a taua i misi a te bolo. Ke ki hane kaunga anai ki hota sino. Ko osi yui ki taua whamo ui ma hota salvation kau Karistiane ngai aha koni. Pata tō ma ua pipeki ki ai. Ko ngai aho ia koni. Pea koe hai ha tā rea whai ki he ngahi me ani. Ka pau kau e o tua ma tau tōru ko hai tū tene hanga against ki tau tōru. I ngai aha wha o siko ni. Tatau ai pe ko hai mea tau fō ai ngai aha koni au vaccine ko ni. Say no ki ai. He koe fōtu utu ui ai whiri ki whaka ahu ako family, whaka ahu ako o whanau. Me a kāto koe ke mo ui ha taha ia he vaccine ko ni. Ko sisu mohono ta a ka ngā Karistiane. Tui ki ai koe ta o sisu. Tau lotu ia ngai aha koe ni. Kai ke toi lava, to tolo maha ki ai mamani pa o ki tau ilo te ngai ripoti ko o mai whaka aho. Case for owe fiha, case for owe fiha. Mo ilo mamani, kawa mamani e mea koe loi. Tau te whito he mea koe ong fake news e ngai aho e koe ni koe ki o maha mo oni ia. Tala mai wholofola, lea palo fita, sere mai ia, vahe, hiva, hallelujah for fita ike eki. O ni tala mai ka ki tau toro. Pia koe mo oni, o kai ke lea a kia honau mutu. Ka aku wako honau ele lo ke loi. Pia o tau nofo ki tau tolu ia, i he nofo anga. O e manu ki, ai nofo anga. O e lava ki. Ngai agoni. Lava pia mea, lava ki ia mea, lava pia mea, lava ki ia mea. Ko tuo ngā mamani ngai ako eni. Ka kaka lea pehe aku e kua whairifia aku hata. Ka koe mea ko tu iau kia mo sio fia mea ko hoko i mamani ngai ako eni. E kei tu upe wholofola e o tua tae ngata pe tae ngata. Pe hau e whiri o whai ene ngā wehi mamani ko eni. Ka e whaka osi pe ke he o tua e mea ko tau. Ene hau ma ukoe moau o hono kakai. Awe ki taua ke wheitu nai alo a teu e apu mo koe moau. Ke awe ki tau ki ai kau ngā Karistiane. Pe a ko whakafoki atu ki he. Mea na te ria na uloloka. Koe hua atu au ke ta wha koe toi tapu. E uhau e ta mai o iki he ta wha aki o ni. Pea koe wholofola ia na o si ngahi pe wholofola ia. Pe unga pe ke mea ko toa pe. O si ngahi e o tua ene wholofola. Hau e mea koe ko ngā whaka osi koe ni.
mohono ngahi pai ngata mo mea o iai pe tari ai folofola ai ki ai mea koto. Ko mea pe atau wa ke taha kule folofola ngai agu ni ke tail. Sai tau hoko atu. E hek malo ko tau lava meta whaake folofola. Kau whaam peke tau hoko atu. Tau lele he tau kaweinga ko ni koe mea. Tau lele he tau kaweinga koe teknolosia e koe na e whai koe lava i koe ki e koe mataele. Aia koe o pehe fok he toke tā koe ni ko kari mates. Nane pehe toke tā koe ni. Koe mea koe he nima. O ku asi ai e maama. O toi asi pe ki ai e tatu ia. O toi ai pe whaka ilonga i ai e maka. Peka pau te tau ngawe aki e special application ia i ngai smartphone. O ku lava pe ni iho sio ki ai. Pako o sia he neti he ngahi video ai o sulu i he kakaia asi mai pe e mea mi loto. Iho nau sino. Pea kai ke ngata ai na aku sio ki he mea e tahana e pehe. Kou tui peu ke ilo e mataele. Ki he mea kona o se alu a Bill Gates o le sisita e mea kou tui koe cryptocurrency. Pea koe patent nampa kona ne ngawe aki koe noa ono. Aia kou sio atu nane whai e mea ko ni mahe ua noa tahiwa mahalo. Aia nge koe lau ko a mosi. Ko ngai mea ko ni nai o si teu i pe mei mua. Pau o si lea e kau toke tā ia o whakamahino mai e mea kona e lawe ke whine eiki. Ko e ngahi mea ko ni nai o spalani i pe ia koe vasini a koe ni kono ngaohi ia ona he tangata. Aia ko tau tuina e ngaohi pe ia ko hi koe sio mai pe ia ke ahoni ke introduce mai na vasini. Pea koe mea ia ko o pūlia i mamani. O kai koe uhinga e vasini ia koe sio ia ke mo ui e tangata. Ke whakahauwhi e tangata. Ka koe uhinga e vasini ia koe ni. Ko uhiko ngai asenita ia o toi mei mui. Pea ko Bill Gates, pea kai ke ngata ai koe kau elite groups ko koe mamani koe Illuminati mo mea. O kau he nau toi asenita nau toki mamani ke whakatoko si e kakai i mamani. He T-population. Ka koe te sio ke ngahi asenita kou nau hau koe moia. O ku lele pe ia he asenita koe ai fie kalaisi. Koe o tua pe tau pule ke tau moui e taimi ke ne to'o e moui e tangata. Kau nau hau ki nau tolu ia. Ma ngai asenita ke nau pule i me nau toko e hai lolo e moui ia e tama. Ku mate atu ia. Pa kou tui koe uhinga ia no whinga i mai koe e vasini. Kou hi ke whakahoko aki. E ngai asenita pe o stoi pe ia mei muia nau tō. Ka kono palo pale mahe ku kai peke a e toko lahi ia ke nau ilo what's behind it. Pa ome ngai mea ia koe conspiracy theory. Ka koe conspiracy theory ko os hoko i koe facts ia ngai ahoni. O tau sio pe tau toke mo oni. O ngai mea ko hoko. Pea koe mea ko o kou tui koe ki ai ko koe meti. O kui ai pea asenita ia he kau Illuminati mo mea. Han koe Luciferase. Koe kamata ia he siana koe iapana ne whakahingoa pe ia ka Lucifer. He ko Lucifer koe carrier of light. Ko se tane ia. He toi tamai pe wholawholai koe angelo ia koe o e hako. Io mama ia koe ha o pongpongi Prince of the Morning. O ku whakaasi mai ia koe angelo o e mama kako se tane ia. Pau tau sio pe ki tau tolu ia koe ngai mea koe ni o tau alu atu koe ki ai. O tonu pe ke tau matu aki tau kanga au pito. O kui ai e whili tau ataina e toko taha ko toa pia ki ai. Ka koe tui whafututu aku ia ka te au koe kalisiane. Ua pau ke whamama o au pito au ia mea whainga huhu. O kou sia tau i mui ai e kau Lucifer ia. Ka kai lotu whasetane. He
kai ke u trasia e au ki nau tolu. Mai me au nau asenita mai nau tolu ke te mo ui. Ka kuia hao tānaki ki ai Meti? Ia, ko e cryptocurrency a ko e digital money. Aia o kukai ko ha pāanga pepa ia mo mea ko ia ai cryptocurrency. Pa ko tui ko hinga lahi ia e ne whenga i koe a vaccine ko ni. Ko mea peke mo mahino i ko Bill Gates ko ha toko taha ia i he tawhake medicine. Ko e toko taha ia i he tawhake ko na ngā ue koe ai i he tawhake whauporo ka la mawa mea. Pa kuia i lewa e ku hoha au pito au ki he tawhake ko ia. Ka koe cryptocurrency, it's digital money. Pa ko mea ko ku omi koe ka te au, ko e uhinga ia koe na u whenga i mai koe vaccine ke whakahu ke huka tangata ke interneti, ke iaha tau whetila ake whaka digital o pe, paanga pe, aki tau tō. Aia, o koutua e au ke taimia, ko hoko pe sinoi tangata ko fupanke. Ko te alat pita pehe i atu hoto ni maa ke mea, o si o ai nau toko hai a maun ho panke mo mea. He ko taimia ko nau huka ko tangata ko ke computer. Ka koe te ai hoto ni maa me, ka he ngahe, nau rotonga lere nau tono no fuka tu e 5G. Ko 5G foku ngā koe whainga wireless o te mālohi ang. Pa koe te lue pe ki tai au o si whiti pe information ia ke cloud. O whaigia e nau mea. Pa ka pau ku io koe ngahi mea ko iau. Nau whai. Te tau wā o atu koe ki ai he taimi ko ia, O kamata ke whehok tāke ngahi mea. Hange, kake tau ita tupu hae winga nau create 5G. Kake whenga pe tau tolu he 4G. Ka kou ilo koe iau. O toki haa mahino mai e nau mea. Ko e nau kawe ngā pe ke huka tangata ke interneti. Pea ko mea e taha ko whelawe ki ai, ke he lau koe whamatala koe ai toke tā. O koe koe ngata pe i he ne hanga he Lucifer race, o ave ai ngai whakamatala whekaku mo ki tā, kia tiki nau tō. Ka ku te lawa pe he whatatau ke tala noa e toke tā, o te lawa pe nau tō ria o mai whakamatala me nau tō kia kita. Pea ko mea ku manawa si i kai toke tā ia koe na ke lawe ki ai. Nau te lawa pe nau tō ria o seni maha ngai mea koto ata mai, pea liliwa i pe hoto ata mai o ki tā ia. Koe mea kou whai kai toka ngā ia. Ka koe mea ku hoha kai ka kai toko lahi. Ke he tawhaaki koe ni, whewhea ki nau tō roku o si huhu. Ka koe lau koe whewhine, i he tū koe tai ni meu kei tū neutral. Hange mate, tike ke he nau hanga whakamo ui mai ai. Pea koe lau koe whewhine toke tā, o ku tonu ke give time ke he sino ke ne hanga o whakamaa. Hau tō sino, pea aua te toi ngā ue ake e whaito. Ngā ue e whainga ni, o ku e tō tō ai e whaito o ia. Mahalo ke whaito uru aki, pea hoko mai me whaito o ua, paka mahalo e te hoko mai mo ngai whaito. Ai mea. Ko hui ngai nau tō tō ai pehe, ko hui, he koe tunga koe ui ai koe whaito whatu tā maki. It's poisonous. Ka koe nau whenga pia nau tolu, koe hae lahi taha, e lawa he sino e tangata o hendoro. Mahalo o Asia e nau whawhua e kakai koe kumate. Pea te nau lawa lewa ilo mi ai. O koe ko ngā information e koe ni, o koe ko ha information e mea te au, ka koe information e me he toke tā, na nau ngau e tau lahi i he vaccine, pea nau pull back nau tōruia ko ngau nau mui karistiane. Nau pull back nau tōruia, o keke nau whi invest nau tōruia nau taimi ai. Paka lau e toke tā, o siai pe whaito ia ki he coronavirus. Paku kau e whaito kon ki he malaria. O kau e ao ngau koe ke mea. Kau koe ke whia ngau e ki he kau tama koe. Ko ngau koe nau kawinga nau tōru e nau force e kakai ke nau take up a vaccine. Sina o si lea me kau toke tā toko lahi e mi Amerika. He ke ngai whaito o koe e mo ui pe ai e COVID-ia koe hawhinga stage.
Pana ia o ke kautoke tae na nau pehe. Nau lotonga whaitoa ke nau toi nau kaupei sini gona e puke. Pea successful au pito ia. O vale pia ko pen mahe pule anga ia. Ai u foi akau ia ko nia o lunga ue lau tau aki. Koe ka hana uhinga ia ka nau tolu. Ka mea unau hanga pen. Ka na hana toria ta ofi ka nana tofu ka hu mai vaccine. Ai ko tau sia tu tato, it's not about dia ke health ai kakai. Ko fo i tā ke tia ko vaccine ke o mai ia ki mamani. Ko uhihe uia e asenita e behind it. Pea koutou iau ia, o kai ke nau toi worry, nau tolu ke mo ui e kakai he ko nau asenita fuke tā ke tea population. Pea ko nau toi asenita lahi taha ke lingi e tangata ki he computer. Ko hihe ko mea peia te nau lava i ko he koutou i fuka tau alua ten ke nau whainga e nau toke one world government. Pea e whainga i e taha koutoa ia ke pule i peia e nau tolu. Pea ko mea pe lava ko pule i ko a maman katoa ko tau lingi ki he interneti, ke AI po artificial intelligence. He kauksia ko ke artificial intelligence o tala mai foki ko huafa e tahe o tuae ko IM. Pea ko se ko artificial intelligence ko AI. Hange ko nau reverse pe nau toluia ai huafa ko o tua. Pako sia ko o kuhaa pe ai lau mali e koe o e fie o tua. He ko mantui ko o tua pe ia o ne tokai maananga afio i e mea koto he mamani. Nana to ngā ue aki a computer. Ko hui ke nau hanga ilo mea kotoa ke taha kotoa au ke te whakakau. Au ke te mehe ku kau e mea ko ni he mind control. Pe ia e taimi ako taimi pe ko e nau activate ko e mea. Ko hange ka ia ha robot has kau zombie. Ko pe mai pe nau toi mea ke whai te alu ki tā whai. Ko pe mai pe ke te hu ke fupis. Nā moe kau kalisiane o nau hoko hoko nau toi huhu. Te nau ope nau tō whai mea goia. Ko ngahe ko os control ho nau atamai o nau tō. E he computer. E o fufatu tā maki au pito e mea ia koni. Pea koutou iau ia as a Christian o fu seifi ange pe e te whakaehi ehi au pito ki taime he mea koni. He koe ke te ilo e ki taia alu atu ki mui e toi fukovi au pito. Mai kusia o koe ni o ngoua ke mea koe kono whakamalohi he pule anga ia e kakai o a ueni ke whanau ia. Ko fōsi e whanau ia. Ko fōsi mai whanau ia ke nau hau mo nau tolohu. Aia o kousia ko nau tā ke ti e nau tā mamani katoa. Pea koe kusia o koe ki ai, ke anga koe tau lera koe ni. Ka pau koe ātunga nia, ko tau tolu koe kau kalisia ne mo lave fupa mo pehe, te tau kau tau toi whakamamahi. Ka watu ke taimia ko ia ko whaka kompiuta i e mea kotoa e pa au ki mea ia ko pau ke te, mo pau ke ia kita e māka ia ka te toki lava o whakatau, mea o mea. Ai au tau tui tau toko lau e wholofola ko e mākia of the peace. Ka koe hange ni hano whakahu mai ia i he huhu. Pakau sia tau ke au ke taimia ko te tau whaka ofa au pito. He koe ke ia tau tole māka ia, koe ke lewa ke ilo, koe hae mea e hoka tau tolu i he taimi ko ia. Ka kou tui, maha koe tau mo ui, koe tau whawhalala peke e ki mo tau whangongo peke taimi e whoki mai ai. Aia koe haho o whakaukau ke fui taimi ko ia mos. I he mea kono o tau warea ke taimini. Koa o mao haloto whakawheta e mo oni. Ki kau toke tā, e koe kau sai nisi o koe kau karistiane. Una o ngo i au pito o i kai ke totonu ke nau kau i ono palani e kakai hange koni ko o tutu o koe ki ai. Una o ilo e nau tohi tapu, koe kuonga whaka o CN, pe au pia e whakotu utu ke whakatoko si ia maamani,
pia ke wan kawamena maamani pia i kai ngata i ke talango fua ho tawo i koe taimini. Ai lok tau ne mea katoa koe whenga i ke tau mo ui talango fua. Pe mai pe no fohe, no fohe. Pa koe ngau ia ai whiri ai te volo o whakafou mai i he ne kakai pe ia a ana i he maamani ko eni. Ke pure i pe he ia kakai, ka manatui ko kaukaristiane, ka pau te tawanga manatui kaukaristiane, nai o swai ho tau whakatau ataina. Pia na o pulea ko ka paula ia i a karetia, ke oa na a hoko e tau ataina, ko haamba ia ke whiri mo e te volo. Pa koe aho ni koe ke tau tuu he tau ataina whaka otua. Ta tau wai pe koe hai mea koe tau fau wahe ngai a koe ni, tau tuu maa. Koe ui, he koe mea nia, tau whaalotu wahe taimlahe taimin ke eiki. Wai, o ne ke i tuku wai ke hoko mea koe ni he mamani. Le mea koe nei, o mai koe ke uloto me whakau. Koe otua, kua pau ke hoko e mea ko toa pe urea kia e ne wholofola. Ke whakamo oni e wholofola. O kia mea o tohi e iai kuonga pehen. E haku e whika laisi pe amu e fukakai pehen pe ia. E o mai ke haku. Ngai mea koe. Koe otua, o whai ke ne rea mo ne palomesi. Ka kune osi omi e ia kia ki taua karistiane, e mea koe free will. Pa ne tuku mai mua he ne wholofola, koe mate e koe mo uie. Te ke whiri ki whe ia ngai, aha koe ni karistiane, te ke whiri ki e huku koe ni koe o mai, koe whaka ai mai pehe koe tau kuka tau sai. Ta koe tāna ki mai e lo mea e whiange awai, kia ka kua ue uia koe ni koe no pe nia ko uia. Koe mea e o pe mai wholofola ka tau tau kau karistiane. Ke mou āpea mou leo, mou tuku ake tui, mou pai o ngari tangata pa mou whakamau hifo. Longa mea mou whai pe i he ofa. Ofa pe ki ho kau ngā ue ko kau ngā karistiane moi mea. Koe ofa pe o. Tokanga mai kia e wholofola ko ni. Ka tau tu whakamagatu e ngahi a koe ni. Pea o ko pia fia whakita. Koe otua he kake ne tūnoa ia mea. Taimi koe o whakahamu ngai he whiria. Puni e mea pehe, koe mea ia e kau secret society, wai ki to ilo atakia. Anga e kia whakaawa e ngutu e kakai nau ilo e nau tona, nau kaupe, nau tolo, e koe kau karistiane, kau toke tau, nau ilo ngahi mea o ngahi ake, wasini koe nike nau wawa nau ngutu o rea koe hike tau ilo. Pea ako, tau wange ki tau tolu kau karistiane, tau te whito ko tau kakai tonga, o whai whakatonga te fu mea koe ni. Ke tau ofa, o tau tui ka tau mo ui. I ngai aha whaka osi koe ni kuonga. Pea mo ui e tau whanau, ho tau whangamaka puna. Pea o kai asia nau tolu e, wasini ako e nia ko atu ia ko ulolo whangi i maama ia ho nau sino. Tau aha. Ngai aha koe ni, whai ngata ai kuonga e ngai aha koe ni pako. Whamaloa au ia ko sani loa. Na e ami, masi, na e talaloto ia, tupe mua ki ui. Talaloto ia ka maua he ne ako ana e, koe ne toki ala pe ana ala ke kompiuta he ne huu koe ke. Te kia ke ala e ka kompiuta. I ne alua, e ne tau mua, he fofua o mia mea koe kompiuta ke whanua koe. Pea huai ke university, alpe o whiri ke alo whai polo kala. Oi, kuna ngā ui. Whai polo kala mata, koe koe tuhu mai ke aha koe ni. Ke ni ilo mai mea koe ko ko mea. He whi ngā ue aki be, ai mea ia koe. Kau sai e nisi mo kakai ako me. Pea koe mea lelei alua kakai ako. Ako nau taktaha mala. Ka nau wako pe nau toka nau ilo pe nau toi o tuako ia. Koe to otaha ia maamani ka atoa pe upure. Koe ne tō atu ia me e koe a. Hangi ku whahi tō taha koe ni, hangi koe kau. Sai nisi koe ni me kau toke tau na lea aki e mo o ni. Ke tala ngai mea fufu puli whamate ke maamani koe ni ngai a koe. Fufu wheta e ke o tuako fia lahi ulau maari e. Iyo. Koe koe whanongu koe ni ka ki moua e mea koe.
O ku mooni au pito e mea ko ke lave ki ai mos. He ku toko lahi fo kau kalisiane ngai a honi o tamai ke tau nofo pe tau toke folofola. Nofo pe ke folofola o te tau te whanongo tau tōlia ke ngai lau e kau toke tā kau sainisi. Ka koe o tu waa fo kia ne whakotūtu e mea kotoa. Na iai e uhinga e ne abe ia ka kai ako ko ni o ako toke tā ako sainisi. He tau nofo e mamani ko ni ka pau te tau nofo pe tau toi folofola. E anga whewhe tau ilo ki he vaccine ko ni. He anga whewhe tau ilo ke whainga mahaki ko ni. Kau hanga he otua ia whakaawa e ngutu e kau toke tā ko ni kau sainisi na na wo ako e lia ko ni. Ke nau lea mai ke tau mahi no i me au hoko. He ka pau te tau nofo pe tau tau lia he folofola. E anga whewhe te ilo na tūlai vaccine ko ni. Pea te ilo e anga whewhe mahaki ko ni. Pea koe me te tau auhai, ko hiko tau masiva ilo. Mau inga ke tau nofo he folofola, ka tau nofo tau tohe mamani. O ku iaia ngai palo pale ma whaka mamani ia o tau fōu atuai. O totonu ke tau listen, kau kiaha kau toke tā, kau sainisi, o nau lea mai, ke nau o mai e mooni. O tonu ke tau whanongo ki ai. Pea tau hau o lau e tau folofola, o tau whakawheho anaki, pea koe lau mali e otua, o kui loto koe ia te tau tolu. O kune hanga lewa taki tonu kita ke mea koe te whai. Ka koutu i lahi koe mea ia ku lahi ngai a hone alu, ai ka kaia e ki o huhu. Ko ngai koe peke tau te whi whanoho, nau toke lau mai toke tā koe, lau mai sainisi koe, ka nau nofo pe nau tohe folofola. Ka mantui koe folofola, o ku hau ia ki he world, o kia ngai mea o tau whianga ngai tau tō, moi mamani pe o iai pe ai uhinga, hono ave he eiki e taha alo ako toke tā, alo ako sainisi, alo ako ke tawha ake kompiuta hange koko pulu. Ko hui o tau omi e nau ngahi, tau kei mo nau mala e koe ako, o mai ia whataha mo e tau hao ako e folofola, pe te tau maulewa e mahino, maulewa e mama, pe hae lau mali o tua tataki ki tau tō. E koe mea ia o ko si o koe ki ai, ka kou whaamu pe meti te tau kei hoko atu pe, he ku kei toe pe ngai kwesteni a ku ia pe ko haho o. Iyo, na iai e whakamatala a Dr. Curry, he? Matesi na ne peheai e Dr. Curry, he? Au kai ke ngata he ngai teknolosia pe ia, he? I he vaccine ko e ni. Ka au hanga he vaccine ia ko e ni, tau te whito ke mea koe e motena. O ne hanga ia li liu e ia DNA e tangata. He? O li liu ia koe epa kai ke i hoko e tangata ia koe tangata ka kato o whakatatau ke whau koe ai otua. Kai hoko tangata e ko ta hoko toko hybrid. He ko hange ko tau konga wā ki tau tō. He mate tau konga tangata, konga roboti pe koe ha. E ka koe ku nofo ko sia koe ke lau koe toke tā. Pau sia oe ke taimi ko noa e ku lau koe folofola. O ngo i eiki, maha koe mea nia nei hoko koe kuonga ko noa. He na e pehe, na e hau ai whangafoha ia e otua. He ono nofo ia mo e whanga ofe fine tangata. O nau whanau ia, nau tole e whanau ia. Koe whanau ia ko konga ua ia ko uli i ho nau DNA. He? Pea kou tui lahi koe mea koe nei hou hau ai o tuai mamani. Pane hanga ia whakaauha kātoa ia mamani ake lo maki. Ka ne whakahauwhi pe ia anoa mono family. He koe ku tui ka aku ia ko noa pe ia nei kei hao haoa hono DNA. Pea koe tangata whau pe ia ai otua o kei hao haoa. Tau sia tau koe mea ia hoko ko tau kuonga. He? Oku nau o mai no te vasini ia koe ni ka pau wala i ke DNA e tangata. O mai ia ke tau hoko ke uli ai whau ai otua e ka te tau tolu. Ke tau hoko tau toko tangata nei whaka i misi ke i misi e otua. He? Pea kou tō iau e iai hou hau lahi e otua ia ke mea koe ni o hoko. He tau lele tau tau lea he kuonga koe ni ko onoa. He? Pea koe ku kole atu e pulu. Pe koe haho o lawe ki e tawhaaki koe ni
ho sio ko ke mea ko ni ko mea peno nai hoko ko kuanga o noa. Iyo, hango e lawe koe toke tā. Koe tahaki fo i lea na u pick up e lea koe toke tā. Koe transhuman. Yeah. Which meaning a te au konga tangata pa wea te konga e tā. Pako tui ko hinga ia koe hanga he o toa o mai e wholofola anua. Kia te au i fo i lawa en mi mahina e tā. E kule lele pe aku e wholofola ko anua. Kono i ngā koe mea koe te tawa o kia hinga i a koe ni. Ko na wala pe ke tawhaka koe e tine ei. Ko na wala ia ke he how you are, who you are. Hena e pe uhinga ia na hanga he o tua whao i tau tolu. Ko tia nei fo o toki mau ia he taimi koe o ku whanau ia ki tau tolu ia. He taimi koe o ku whetaula ke ai tangata pa mo e whewhine. Pea mi ai le vai o ku maua e tau tia nei. Pa koe ku whakawhehona koe ke wholofola koe anoa. Ko mea nai hou hawa ia e otua. Ko hi koe hao e whanga whoha ia ai otua. Aia koe ko tuka lawe a wholofola ia ki a luse wha pa mwene kau a ngelo koe. Hono akahi koe he otua koe a luse wha pa me loto hongo he wani. Pe hao ia whemari aki pa mwe o whewhine a tangata. Pea pakotui koe mea ia nai hou hawa e otua pa hao a ke whaianga hala e tangata ki langi. Ko hui koe mix koe ai anga i DNA. Ai DNA ai Lucifer pa mo DNA e tangata. Pa profetic au bito ia he anga koe uksio ka ako. Pa ko tui ko mea ko tawa o kia he tainimi. Pe ta whaki ko ia. Koe mea peo ko toko nea koe ki ai. Whata tau ki he wholofola koe ai iki. Pea ko mea ia koe na e whiri ai he otua noa. He na e unique au bito pea noa ia. Na e luwa taha pe ne mo ia na ia ki he otua. Mosi kua hao tānaki. E tānaki atu pēlea koe a Paula ka Timote, Ne pehe i konga whakaausi, e tau laku me ngai whainga tāra. E kohono kakai, e nau o whakati nau tōpe, e nau wanga whiela, e nau hāfua, au ofa ke he paanga. Pea te nau tai whakamore more, te nau itamaki, o au ke ko ilea ke ne pehe mai. Tēnā wanga whakamanu. Aia ko kusio atu, e ngai li liu holo koe ni ho tauti e na e i moe mea. E au e whonua mo e kakai o mama ni ke mea a koe koe anga whakamanu. Pea tēnau fie lahi pea. Rangata e toka i e mātu a he whanau koe no aspe mea. Pea toi mua ke. Ko e nau to'o e nau tolu ia nge esi o e lotu ka nau puaki e nau tolu ia hono kakano e lotu. Mo e ofa koe ki he paanga. Pea ako tui whapapau koe me ako hoko koe ni ko whotuku tuku pe i ai koe mea i mamani ngai au ni. Koe mea koe paanga. Koe paanga o ko hoko ai ngai mea koe ni mamani funi pe. Pea o tau ilo ngai ahoni e mea koe koe. Whakatonu a te kakai koe mea koe paanga. Paanga, launga ni e paanga. Ka koe lea koe e wholofolau ni tala mai. E koe ofa ki he paanga, koe aka o kutupu mea e kovi kotoa pe. Pea koki nau tolu ko nau mau ki nau tohe ofa ki he paanga, nau he mehe lotu. Pea nau koko hoka iki nau tolu ake ngahi mamahi la. Ka whakatokanga mā Paula, e koe tohi whakatimote. Ka kokoe, tangata ahe o tua ke hola mehe ngahi mea koia. Ka ke tūri ki he lotu mo o ni, ki he o whā, tau e tau lelei, puke mau ki he mo uita e ngata, aina e ui koe ki ai. Kau karistiane na e ui ki tau tau ki he mo uita e ngata. Ko mea na e ui koe ki tau tau ki ai, pa tau puke ke mau ki ai ngai a ko eni. Tau e tau lelei e tui, puke ke mo uita e ngata, aina e ui koe ki taua ki ai. Pea na ata whai e tuku pā lelei, i he ao e kakai tola. Ke tuku hako tala loto e anga koe ngau e ki ko o mo ui, tuku pā lelei ko ia.
sisu kalaisi. O kuna tau he mo ui, ai mea mo ui kotoa pe. Ko lea ia paula ka Timote. Ko ia ko na ina ia. Ke tau he laka ngā. Ke ta e mere mo ta e wha lau. Ka e ua pepo foki mā kalaisi sisu. Ko e follow for lai. Ko e mea ai o hoko e ngahi a koe ni. I mā mani katoa. Ko e mea ko e ofa ki he paanga. Turi ki he paanga mea kotoa. Pe au ne whai mau la. I ngai a koe ni. I ho tau ngahi kai ngā toko la. I he o pē. E kai ngā tai. Ko e mea ia o whai ai. O tu utu i a kalasi koe ni. Ta e ofa he vesini koe ni. Ko hui koe whonu ngutu pe e nau paanga. Kai toi whi ngā i pē ngā hi fu mea ke mau pe e nau paanga. Kai ke ko whakamalo a te whai ngā maari koe ni whakatanga. Aia koe ku I foi whehu I whakaosi I pe e o ngohua. Ka pau lewa koe vaccine koe ni unehanga e ia o liliu e DNA e tangata. E pia tau konga ua lewa ki tau tolu ia o hange koe kakai koe kuonga konoa. Pau mo pehe ka pau e hoko mai eiki. E mantui foku o siai kau kalisiane toko lahi ia ko nau puhu ki nau to. He ka koe mea ko nofo o fifili ki ai. Ko whewhe ka pau e hoko mai e ki hange koe tui e kau kalisiane toko lahi ia ke punakaki. O ke pehe e hoko mai e ki e toi lava punakaki e kau kalisiane ko osililiu ho nau DNA o nau te huhu ko ni. Ko tuku atu pe ka moua mataele. Ke tawhako ia o ku kia te au o ku nofo mau pe ke hanga o tua o whakamore I koe ki tau tolu. Whafou ia kalaisi. Ko mea pia ko ilo kia he tawhako ia. Ke ngai tawhakehe te nofo pe I he mese ai o tua. Ko he tawhako e ke ne whahinga kua hoho, pa koe whahinga ku te watu ke nau aro ato hoho. O ku hanga pe, ku hanga pe a koe whakamahi noi ia te au ai whahinga waihala whanonga ne whakafou mai au he eki, pa wai o mo ui ki he eki, pa hau ki he tuunga koe ni, o lava ilo ta whakawhakawhola, pa toi ilo ke ta whakateknolosia. O ko whatongia pe ko hanga whakahaa ki he kakai. Ka koe mea ko ia kegi ilo e au koe mea pe ia e o tua. Ka kia te au ko tuu ma pe au I he tuunga koe ni o ko o tua mo mesa e o tua. Mo tolu koe na mo tai ilo ki he ta whakehu. Ko lau e whewhine o ku ko nau trial pe e nau tolu a eni. Pau kei tu mate pe ai fo I teknolosia ko whakahu koe ka nau tolu. Tika ke nau activate. Mahalo ke nau whakaamua nau tolu. Ke a o hiwa ngofuru. Tupu pe a o mi peseti pe hiwa walu. Pe a nau toki whakamooi. Ko anga o whiwhiri a o te nau toki whakamooi hake ai teknolosia. Pe a tūhake rewa e kakai koe na nau hu o wheta atu pa mga kakai koe pika ke nau hu. Ke anga bea ku sio a koe ke ta whako ia. But overall, keki ila au ia ke ngā koe whamau whakausi pe ho tau o tua ke ta whako ia. Ko mea pea o ko whai a ko hanga pea whakamahinu mo tala pe ke kakai. Ai mea ku tuhe I ki I hoku loto. Ka koe each individual ko nau tolu pe te nau whiri ta whako ia. Keke nau tariui mai nau tolu ka te au, pe koe tariui ka moua. Te tau tariui ko toa pe ke he o tua. Ka ko whakahape au ia mea ku ilo ka I ta whako ke au whangatuku ko tuku ke o tua. Koe mea ko sio koe ki ai he. Koe whai I he tae ilo. E kakai. Pea mo oni pe lea ia e wholafola e o tua e toi koe a hosea. O au hau kakai koe masiba ilo.
Pea hange pe ko me ko no ule mai aki e pulu. O ku tau o ku ko ne me pe na fai ko whakahoko mai. Pea tala mai e u me a ko ni ko hoko e kau tohe tāku nau lea ki nau toko nau ofa nau tohe kakai. Kai tāpuni au pito ia e kakai ko ni ko nau fai ko e mea. Pea mo ngahi miti ala lahi e mamani ko e ni. O ku nau ufi ufi. O koe ke nau lotu nau tuke ilo e mamani mo kakai. Ko ui kai lava e nau tau mua. Kakapau ko te osi huhutu o tā. Koe whai i he vare mo e tae ilo. Pea ka uto e uki atu e tu o ua o ke mea koe tu o tolu. Ko ka kuke whanongo mai karistiane tonga ko toa pehe wheitu ko toa pehe a uki tonga. O wha o holo mui. Holo mui koe. O tike alu koe o hu koe pehe ko hu a hou eiki. Koe tohi koe e wholo whola o tala mai i he sāmi te au taha waluga e bēsi ai. Ke mō hu whanga ki a Sihova. O owa te mō whalala ki a hou eiki mā o lunga. Mo e kautaki mā o lunga. Ho whanga ki a Sihova. Pea ke huhu ki a Sihova mea utonu ki ke whauai. Ka tau hao he kuonga whaasko ni mo tau hako mo e tau whanau. I ngai mea ko ni he kou tui ta e toi veiveua. Mo ilo au ka neu nofo i tonga na o kaua he huu. He koe ke ilo e u mea ko eni. Ka kou whakawheta i e eiki e ne hanga ia o miau ki heni. Pea o miau nofo he ku whanau o ku whoa. O ku ne hanga e ia wakiri ke hakure koe haa mea ko whakamalohi pe ia kakai ki whahinga huhu ko eni. Ke pehei. Pea nge o tupu pe toku e maha ki ia he taimi ki he taimi. Ko ilo koe ni mai te volo. O alu pia ai ke puke holo e kakai pe unau puke pe i kai. Ka koe ai pe ia ke osia mamani he tā ai e whika maama koe ni o alu ia he ni mai kakai. Ilo karistiani koe ke haa setane koe. Setane koe tisi malahi. Au pito. Koe ne mo uia koe kākā pe mo e loi he taimi ko toa pe. Pai kai ke hau ia pe he mai kataua. Ai hake hola e ke tāpi a tai whika au no he mo nima. Kai, mo whaunga e whiri a hu mai he hu. Pea ai au ulo hono hingoa anai e loto i a tau. So koe ngai mea ai. Pea aku whai e whiri he ngai a koe ni ene whenga. Ke ne hanga pe e ia ia ririu pe ia mea ko toa pe ukau ia ke he otua. Koe mea ai. So ki he. Koe ni mata o mata ue o tua u tohi ne wholofola. Ko ne to o hono ni mata o mata u mono ni mata apuha ai whakamo ui. Koe whakamo ui koe mea ia ai o tua. Ha uia, koe a ia ko tau huhu ki tau toho tau to o mata u. Koe ai tokua ki huhu mai vasin koe a ki tau mo ui never ever. Koe ni mata o mata u Sihova. Ko sto o e ia whakamo ui maana. Koe mea ki ta whalala ki ai. E ngahi ako e. Ko e ku lotu he ngahi ako e nima e tonga ko toa wheitu ko toa pia ki tonga. Ko e ku talangi ki he eki toe angi mua fleswine lau maari e maa oni. I ho mau ngai api mo e api e tonga ko toa pehe kolopeo a ki tonga. Ke mau mana wahe e a lau maari e maa oni mo matangi e lau maari e maa oni he ako ko toa pehe. Ko e matangi o ku maa, ko e matangi o whatupu mo ui. Omi matangi koe na e tō he loki koe o lunga. Jerusalema. Hangi ho mau ngahi api mo mau ngahi family. Ke mau mana mai kai mo ui e kakai tō ngai wheitu ko tō ape. Koe kulo tū ia. Pea kou whaka osi aki ia. Ke tau whio koe. Koe kore ia ki he kakai ko tō ape. Tau whaka iku ake he otua he taimini. Ona tau whakawhalala tau tore he vasini koe ni whatu tāmaki. Ka mo ui ki tau tō he eki. A te freshmine lau maari e maha. He koe ea poloti whoke uta mai koe ea ponti sis. Te ki hua tu pe he. Pani maha mi me ai ko te puk. Whaka i rifia mea o whahe whiringa e hako ene. Lili osi. Malo au pito.
Ia ko whampe ki ki whakao sea ke ki fui wholwhola ko nua me e ki. Hangi ko mea lau lawa ki ai e toi pia sakala ia. Au pehe on whalea. Kone whekao au ke ngai pule anga. Na e vete ki motolu. Ke mamahi ai koloria. He ko ia une ala ki ati ki motolu. Une ala ki tamai mata hoi ne awhio. Oni au pito iki. O lawe i koe tunga whainga taa e whanonga e ai moi ai toko lahi. O pao he kai ke nau take up a vaccine ko ni. Kau hangi koe wholofola koe ni o ku omi he eiki. Ko ki tau tō luka tamai mata ia ai ne awhio. Oni au pito Pia iki. kune tokai mananga ai ngahi mea kotoa pe o ku tau whanonga i he konga koe ni. Kau hanga whakaloto lahi ki motoro. Mo whalala pe ki he otua i he mea kotoa pe. Oni au Ne anga pe koe haewa i hala whanonga o tau whanonga i whaingata a whaingofua. E ngā kua lea mai pia e iki. Koe au ku loto ke ne mui mui a te au. Ko pau ke ne fua hono kolosi. Amen. Paka mea mahinu ngā te au. Koe vai hala whanonga koe na e fōu koe ai e iki. Koe vai hala whanonga e ko pau ke ta fōu mo tau. Oni. Vai hala whanonga koe ia. Paka hanga whakaloto lahi ki mo tolu e kau ngā whanonga. Ko hi pe i he tawhaake. He kai teke tari ui mai koe ka te au. Pe teke tari ui ka taha hen. Ko tari ui a koe te whaia ke otua. Oni au pito. Pea koe ia pe ku hanga whakaloto lahi ki mo tolu i he tawhaako e ni. Ke mo mana tui. Ko tamai mata a koe ia ai otua. Oni. Pea ku ne tokanga e kina ia koe i he mea kotoa pe. Oni au pito iki. Pea ku whima o ke tau loto lahi anga e tau whanonga o whai. Koe ia pe ki rea whakaloto lahi ko whai. Ia ko malo au pito. Ko wha malo ke eiki, pia he lava e tau ki i discussion whai he whiafko ni, pia ko wha malo lahi ke taha kotoa pe ke mea mai he whiafko ni, ke ki i whetala noa aki o mau whai ko ni, ko hui pe ko e kuonga whai ngata a ko ni o tau mo uia he kuonga ko ni, he ilo na iaha aonga atu, ai ki polo kalama ko ni ki a te koe o ke mea mai. Ka ko ke i whakawhe i atu ki mou tolu ke mou mea mai he wikaha o. E to iai pe aho he wikaha o, te mau whainga pe ke lele atu e mau pe nolo, ko e mau tala noa i pe a ngai mea pe ke ngai isiu i he kuonga whakaosi. Ka e whakamalo o pita ho mou mea mai, ka ko kole he whangamali e ko ni, ke tuku ia ki a musiana, ke ne kātaki o lotu tuku mai matau tōru. Io iki koe mau whamalo ia a Fiona koe vi o ofa pe mo whakakato ngā ue whiawhoi ni. Mau ke kore pe to koni pani whakaiwia o lau mare mano ni a te mau tōru. O ngā ue anga koe ni. Tā kua ke a Fiona ki nau tōko toa pe lau mare ke whakaata. Ke nau whakawhanongo ki he wholofola kai umaa e ngai wa ilo ate ngai mea ku hoko i kuonga ko e ni lo ate ke nau ilo. Ta whaaki o hu kai umai ngai mea ke o ku mau. Ta e malawa ke mau mau sia e o tua. O lo tuia ke te koe tā kua mai ngau e anko ni tā kua ke kakai tonga i tonga. Tā kua ke tu i mono whare kai umai hou eiki. Pe ke poku ngai mo uia tonga tā kua kau tonga kotoa pe kolo pe. Mo mau ngai whamiri kotoa pe lo ati. Ho uni kotoa pe ki mau tolu. O atu ke awhi ni mamafi mafi e awhiona. E ke puke kotoa pe ki mau tolu. Lo ati whau e mau mo ui a ke ofata e ngata e awhiona. Pea ke leilei i ki mau tolu. Lo ati omia ata mai matala ki ati ki mau tolu. Ke mau a ilo me o tonu ke mau whai. I he kuonga whakaosi ko e ni. Tupu kono ili fia koe fihi whao kono hala. Lo ati ke mau fōwai kai whawheta i koko e taktonu ki mau tolu. Ke mo oni kotoa pe e awhiona. Koe lotu ia ke te koe tamai wafa pe o kalaisi ko alo. Ka ko mau whamo ui. Amen. 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 Malo.